Assalamu алейкум, туғандар, амансыздарбы? Москвадан жалынды ысық салам. Алла Таалаға чексіз шүгірлер болсын. Барыбызды ушундай жарық аламға момун мусулман кылып жаратып койгонуна. Бүгүн 14 май 2023 жыл. Буйруса Чоң Курулуш айылынын Москвада эмгектенген тургундары дагы кезектеги жолугушуусуна чогулган атабыз буйруса. Биздин чоң старшилерибиз уюштуруп бүгүн 14 майга койгон экен. Буйруса ошол жака барып чогулуп дагы бир сыра видео кылып тартып киргизип коюн атам. Андыктан караң кире электе барып жалпыңыздарга бир сыра видео тартып анан кийин киргизем Кудай кааласа. Андыктан алыстабай туруңар туугандар. Кафеден жолугушканча. Кеттик эмсем. Futbolistler geldi, futbolistler. Hadi ne salarsın? Bol bitti mi? Kayısın lan Ergun? Şu? Ve bize atmayın. Sarı. Ayıldık akalarımız. Girinler. İçeri gel. Alıp. Yakın geldim biz sana. Selamun aleyküm. Namurasılagandan köpten beri görülekler olsa gerek. Kızmattan ballar tartıp koyun. Televizyondan çıkan cevap öğretmenler. Moskvaga gelip dağın kızmatı verip etkesinde ha? Geldim o ya sana. Yok işini izle bak. İzle, asa izledik. Sus ketme oldu biz. Yaman bir şey var mı? Bunun karanlığı içerisi koyacak orada. Ayıldıklar süleşip çercazı oturatını. Sözünüzde can var. Bayağı internette жүрөт. İnternette жүрөсүң да, эстеликте бул. Эми телефонда түштүң болду.
Ulan aka, şarboğa qarang, şarbo. Şu an ay. Nefret adam tartı. Şarbo geldi, şarbodan alıp oturma. O aka. Tamam, tatlı olsun. Şarbodan içi oturup koyup oldu. İştege cevap etkandı bu. Futbolistler. Boksörler. Barca var ekan da. Şarbo geldik mi sizlerge? Algarbek dört tur var lan. Al özünü al. Jet mi? Az daha bir güle. Hafta bir güle. Neye koy? Şarbo'nun ısığında içkili. Çok kan artar bence. İşte içmeye yatkanla oturasın da. Al olsan. Tatlı olsan. Tamam abi. Sar işte. Şarbo keltirib bo'ldi. Alg'a. Musini tanıma qalbli. Kime buradan? Girgile tamak tatlı oladı, tuğanlar girgile. Dondu gir. Girgile tamak tatlı oladı. Bas.
Kavurganı mı? Çağırmış kirayla, oşaktan çaktırmış kirayla. Bir yılda 4 yıl oturaylı, birbirimizi görüşüp, ıssız soğukta birbirimize yardım verelim. Çok itimatla birbirimizi olup, hoşal maksatda çoğul otağımız. Bu yerde sesle çevişemez. Maksat birbirimizi görüp, cüdü görgönden gün ıssız soğukta birbirimize yardım veriş. Halada jireriz. Hoşal maksatda çoğul otağımız. Annen bağır bunu tartıp yönetsek, ayıldağı atenemesiyle. Çoğu ülken var, ıntımaklı ülken beş. Eşkeyler çakıp olada. Koldaydı, ısık soğuğu. Kim kolundan gelse yardım verir. Bu Kudaydan qaytat degan söz var. Buna gör жақшылық дау, мына şu балдарға жақсы şu айылды барын біріктіріп, şu жерден iştah беріп, өнер үйретіп, мына балдарды өкілер жақсылықтан. Ошол мақсатта чогуу отабыз да. Мақсат ошол. Кандай десең, кимдин кандай ою бар? Şu çoğulganda oyuңарды айттылар. Туурабы? Мақсатыбыз ушул. Бар бири-бирибизди көрөлү. Мисалы үчүн мен саныга калдым ушунча айылдан. Көбүлүнө талап кеткенбиз. Чоңдорду да тааныйт экен, майдаларды карап, атасына окшотуп тааныйт экен. Ушу көрүшсөк ушул жакшы нерсе экен да, мақсат ошол. Бири-бирибизди көрүп, жылуу саламдашып. Анан ысык суукта бирге болайлы деп. Анда 3 айда бир жолу болобу? Жылдырбайлы ба? 2 айга Hem geleceğinde bir ay iken ötele көп болуп кетет. Bir ay болду. Bizde de o bir ayda oturup görgөнбүз. Сагынбаган аткасын да. Амандайда сагынып, Bir ay olsun bazen. Mesela jakın koyup koysak göpçülüğümüz geliyor var. Yok, 2 ay. Турган кылып, Oo, hörtlöp. 3 aydan olsa birisinde bir edelim. Şimdilerde ne oldu? Hazır ertege güzel başta 2 aydan keyin kurban ettik. Kurban etsa çoğumuza buldu. Ошондон кошуп калат да ошондон. курбан айт. Ошондон да регулярно коюп Ошондой курбан айт намаздар кылып, Аллахты Ondan keyingisini kaça 85'e çekiyor. Bakayına oldu, 5 bakayına oldu. İşi kızar. Eldin başını biriktirip çoğultup bir su verelim, bir man verelim. Razı olsun. Maksatımız çok oluşur. Razı olsun. Geldi, kimdir bu? Kurbanlık katler, ötketken adamın açılan değil tutamızsa, demek ki iki oluşa çekilir. Ondan keyingisine, ne vermiyor, şartka canaşa. Çay mene, kuruk çay mene, iki koysa ötkete, şartka canaşa. Жетерлік сапаттырақ ремонттың көтерейді дағы. Егер қаршылар баяғыдай емелер шықпаса, оппозициялар шықпаса. Yok, tamam. Çinçin'den geldiğinde bağırın ballarına koşuyor. Gerçekten. Ошону Асанака кандай дейсиңер ошого? Мындайдан, Асиядан да болып кетейік. Оны фондқа тастап, фондтан алып ремонтқа. Онға тұрамасақ, тағы ақша болып кетпайды. Ошондай аранчы дау. Шотқа салдыр, ана шоттан алдыр, ана башқасы жоқ. Айылдан акча чогултпайлы коюш керек. Балдар дау биремеде, мен дау бір ұққаным айтып қойын. Талант айтқан сөз мен ұқтым да. Ал біз берді үшінтіп, çoğultaylı деп емеғілі өреткеніміздегілі, айылдан ата-енелерден айтқандардан болыпты да, Москвадағыларды қинай бересі, аларда çoğultқан ала айтыш керек. Şu өзінің ата-енелерді тұрғандарымызда... Yok, uğradağlıları yapar. Allah'ından Mesela ayılda dili, Kudağa şükür yaşayanlar dili var. Şunun için nersen aytqanda da Kurbanlardan sanaydı şu kengeshdi. Şu ayıldan dili misalı Yerden sesi versek, ayaqtagılarda атайын болып тұрып бербей қойғандар да бар да. Анан но эгерде чоңутпай, кээде по желанию берилсин дей турган болсок, ошол чекеде турган адамдар ошол бойдон келип, ошол бойдон кайра. ançam içerisine Жок болсо, ооба, жок болсо
Bilemiz da. Var olup durup bermey, var olup aralashmay жүрген балдар бар да. Yazı milletvekilleri koş керек та. Adam жоқ. Тур айтасың керек. Adam жоқ азыр. Азыр ошондой экен да балдар. Сен бермедің, бер дейт экен. Ошо же общий айта турган болойду. Же болбосо берсе берип тур, рахмат, бербесе берип тур, өзү билет. Кандагы бастан ар кимдин өзү Ошо bir söz aytayınca mına. Ha, söyle. Bizim balдар mına çoğuluş, ıntımar, malades, rahmat barlarga. Şunca bardık neseler bütüten. Nake meçitte, emek olsan arası sonun alıp kalktı. Emin meçittin girip okuduk mı, emek olup, jakşı namaz. Ana bir eşiği kalıptır zalda, arkada. Жыгач эшиги экен да. Ошону акпа кылып койсок жакшы болот. Жылуу болот. Спонсор болуп калды да. Биз эле кышта окуп атып кичине эмеде. Даватчылар келип калды эле, ошака чыгышка туура келип калды. Ана аяка чыктык эле көбү ооруп, кирип болуп болуп калды эле. Ошону эми бир 10 миң 15 миң эле ошо фонд акча болсо ошону төлөп койду. Баягы үсөдөк айтам деп иште анан. Анан кийин дагы талант акыл айтпай айтпайдыбы. Бул мектепте 2 класс бар экен. Ошол жерде ушу жаш балдар эртең менен абетке чейин окуй турган болсо, конкретно урат. Чыгбай экен. Экиле эмес. Ал жерде ошо жан кошулган корпустун баардыгы ремонт керек экен, бирок 2 класс ошол загуруп гүл тийбеген үчүн 2 класстын акыбалы башкалары анан оорулат. Бирок коридордон баштап ошо жан кошулган корпустун баардыгында да ремонт керек экен негизичи. Неме кылайын десеңер? Кечеге ошо мектептин немесин уккандасыз. Жайга кече мындай меситке чогулттук го. Мындай кылып турчу бир сумманы чогултуп берели дедик. Же бир 3-4 поколенияден чогулуп туруп bir klasты ремонт кылып берсек кандай болот деп ушуну сүйлөштүр да азыр айтайын деп ушуну. Мисалы ушу мектепке ремонтко 100 миң деп берели деп, же бир 3-4 поколение bir класстан кылса дагы бүтүп калат экен да. Ошону 4-5 класс. Söz болду да. 5 класс. Марттын башында чогулуш болду мектепте. Чогулуш дагы баатырмелер келди, анан ата-энелерге салды. 300 сомдан bir балага. Мурункудай. 300 сомдан салды эле 4 класс окуганда бар экен, ага 300 сомдан окуйт. Анан 3 көөнө төлөп турам. 1 балага 5 сом. 3 балага төлөп, 4-сү эми бонус кылып койду да, төлөбөй турам. Ошо бизде 325 адам окуучу бар экен. 300 сомдон топтогондо 90 миң акча болот экен. Ошо былтыр алыгы батарея жарылды, башка болду. Ошондой аварийный эмелерди иштедик экен да. Анан бери турду биз налог төлөп атабыз жерге. Ошо налог өкмөттөн өндүр болгула деди. Биз бербейбиз деген болду. Анан кийин жок, бул ата-энелер өзүңөр колдоносуңар, өзүңөр банкка саласыңар, биз керек дегенде бересиңер деди. Анан азыр ошону бересиңер деп 300 сомдон эч ким берилек азыр. Анан муну айтты, мектепке берилбейт деди. Биз мечитке беребиз деди. Мектепке бербейт, ошоктон өндүрүп алган деди. А бiri чыкты, мечитиңер бүтпөйт деди. Шуга чейин Мамлекеттен делеп. Ошо мамлекеттен бөлүш керек экен да. Мамлекеттен бөлүнүп, быйыл бөлүнүп 14 миң акча бөлүнүп. Бол башка жок. Мамлекеттен. Ошону 25-27 деп укулду өткөндө ошондой. Бакчылар мектепке кетпейби? Жок, ал 25 миң азыр иштекеге бир комнатаңан бүтпөйт да азырчы. Мектепти мен ойладым да, кандай ойладым билбейм. Азыр уже каникул келип жатты. Андан кийин азыр арадан кайчы пикирлер чыгып атат. Биз менен да акылдашып коесуңар, бизде бере алабыз, бирок арасында балким бирөөнүн шарты жетпейт эле деген пикирлер чыкты группадан окуган нерсе. 2 миңден чынында бирок талант неме мен оюм да. 1000 эле кылып чогултуп өбүшүбүз керек. Но мисалы мындай жардамдарга мечитке, садикке, ошоларга отдельно. Ошондо мындай волонтер болуп эле кетти. Тура болду. Ана берем, мына берем менен доктор айга кетип калып атат. Баягы ошо 1000 сом экен деп тур, генебестик болуп атат да. Же болбосо бир конкретный сурак коюлсун ошо.
Hazırcı refleksler durasında ayttam. Burada toşka Dekavrga çek ketip kalıp atpayбы? Aynen gelbe. Talan. Келгенде дагы шарт жок. Мурда. Только айылдын фондуна гана акча которат эле, ошондон кетчил акча, туурабы? Азыр мынакей өзү эле адден акча чогулуп баштадык да. Ошо менен шура болуп атат азыр. Мына сөз эми чынына келгенде ошондой болуп атат. Эми мындай жардам берип атабыз, аяка атабыз, бияка атабыз. Фонд негизи мына акыркы мына 2 айдан бери мына мынча сом фондко котор деген акча сөз угуп элек. Бар өзүн тынчтыгыбыз керек. Ата-энелерибизге сүйүнүчтүү кабарлар менен жүрөйлү. Этият болгула. Ар жерде тынч болойлу, бири-бирибизди сурап турайлы. Ана тапкандарыбызга барака берсин. Кудай Ayda birinci ay geldi. Ayda babam var mı? Ama kızım da oldu. Şöyle gelsin kanka. O şöyle gelsin. Nito kana var. Dangal alsana ara. Sana toğusu da. Futbolda alıp geldin herhalde. Ya maladesler. Hayır, niye ordum tapaytasın mı? Oldu. Katı koyayım mı? Düşündüm de katı koyayım mı rahat dedi. Ayıldıklarına çoğulup oturuz. İntimağımız yüzlesin. Bakıt sakalından gelenlerden buluştuk otamaz mı? Aile boyunca gelip de. Senin kasalar çıkmış var ya. Tek maçın var, üç maçın var. Bir hafta oldu. Hafta oldu. Olsa kaldı. Ya ne gidiyor öyle? Kapağın başına koyarız, koyarız. Başına gidiyor.
Aşı görünmeydi mi aşı? Ama karayarında. Gruppada barsız mı? Joksuz mu? Nega? Qo'shqora toliqlarning gruppasida bo'ldi. Aktyoruz böyle. Adamım var ekan. Adaylar düşünmeye başlar. Aylıkların grupasına girseniz aka. Devziradan ekine? Devziradan. Жетүүче тирэ даам бир тавак керек yok. Şuradan bir gel. Ben anam oturma aka. Plov. Hafta yeki. Uşul otur şularını kötülersin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين